Uba Sranli Rongren, Ubabat Kumu Sekretari Jangka National People's Party Motion Road Block, Mandakasi Kasngi Hat Majai Arpun Retorik Naiwing, Ulapa Ikishiti no Akam Shauba Jikor Merthong, Presiden ke NPP Motion Road Constituency. Uba Rongren hadian ba ula depha ikishiti no Akam habe keren bat kinong thok khobor ula ong maga jingmi jong u, naga party kadai naga daw shimet jong u. Ula ong ru bawat ulami no naga party ru hagane ke MDC election kabanwan. Kaban long house nem arhajar arpusan un persang ban mi madan ban yakun yak election habakali nakanu ka party un yele ulaong bakashong hakajing ajumut jong kipat ba. Ya, kung may nasuman ay play di nakapos ya trailang kung ki lapan ay kabor but nasuman ang pahone mata kasi nga resign na ka kam Community Secretary yung NPP Motion Block kabang abat sikata but nagalang jo nga resign kung nung kikam but nakajing ng korbatat but nagalang jo nga kamram kano kadaw yano ako kaseng but kamram kano kadaw badno ako kaseng but kita kamon suba resign no nakalit party but nakalim jama asmoban ay kublay ya kinong yalam ka party but kung juro ya ka party lo ke yung kamong sinubla te habari but kane ka election MDC kaman long haus nam aga usal nakalim jama halor kajinge yung kipaiba yung katong katay but halor kajing sya kanyon sya yalam bakla yung kipaiba yung katong katay nakalang jong kumusam lang namla sya dan iban pay ya kajinge yung kipaiba nakalang jong ang sinuban mi sya kamat ban ikut ni election long katalong jika beja kanang ba kipaiba kanang ba kajing tumu ba kajing anu jong ban sekri kipaiba kan long nakapor sya kapor te nakalang jong adon kata kansin ban sekri kipaiba kumbala hakim ke apot li kisnen la sekri hari kadang banyak petang ban sekri kipaiba apa jong adon kathan bajam to kelirang ba bila punya tulam try